бүгін бізде mehmonda. Қалқаман мәхәлісінің мәдениет мәркезінің рәйсі, мәхәлілік Норыз Мәшірбенің бегі. Ең жұт болып біздің Қалқаман мәлісі Еркеттен, Uyghur районынан, Челектен, Алмутның өтчөрсідегі мәлілерден келіп нұрғын Uyghur айылдары сол мәлімізді келіп орынлашты. Қазіргі вақытта біздің мәлімізде 500-дек айылы Uyghur айылдары бар. Ең кәге вақылада әр кім өзініңкі ғемеді болып, өй жай селеш, қора жайыны жүндеш, балаларını оқытуш, ғемлі білен болып кетті. Оныңден кейін, біраз өткеннен кейін, аз жұтыны кішкінен қошып, жігіт бешлерін сайлап, мәлімізіне Алматы шәрісінің чоң мәлілерінің қатарыға қош тіріштік. Алымжан akımız біздің 17 жыл жігіт беші болып, ішкі қошыны башқарып келді. Алымжан акамның бұл мәліге қыған яшылықлары нұрғын. Bir 5-мізгі күнші сыл Алымжан акамға өзіміздің ақымызды әкілі беріп, акамында қоқалды десек, ешқачан яқ демейді. Өзінің қолдың кәгіче, кәміген бұсымы, яқтың бияқтың сораштырып, ердемлен қылды, мұш кәмгічім қуатыды. Ассаламу алейкум, өрмәтлік телетамашыбын эфирда Қадам телеканалы тәқдім қылып отаған нөвәттікі азырқы заман қақырманлары намлық программысы. Сілі білен білінмен Абдуманап Махмучан. Бүгін болса біздің программымызда мехманда Қалқаман мәхәлісінің мәдениет мәркезінің рәйсі, мәхәлілік Норыз Мәшірбенің бегі Даутов Алымжан акымыз бүгін бізде мехманда. Алымжан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эфирімізға қош кепсіз. Рахмет. Әнде сізге бірінші болып қойуай деп отаған суалым, мұшу мәдениет мәркезідегі өзіңіздің қызметіңіз, вәзіпіңіз хақыда етіп өтіп бәсіңіз. Әнде біздіңки Қалқаман мәлісі азыр Наурызбайын аясы қарайды. Бұл мәлі еңі мәлі есаплынды. Азырқы башқы достық мәлілерге, Судан Қорған мәлілері қарғанда бұл мәлі Еңіден кәгеліге 25 жылдақ болып қалды. Мен өзім егер 99 жылы Еркеттен көчіп кәгендім. Шынолдың кейін еңім жұт болып біздің Қалқаман мәлісі. Еркеттен, Uyghur районынан, Челектен, Алмутның өтчөрсідегі мәлілерден келіп нұрғын Uyghur айылдары сол мәлімізді келіп орынлашты. Қазіргі вақытта біздің мәлімізде 500-дек айылы Uyghur айылдары бар. Ең кәге вақылада әр кім өзініңкі ғемеді болып, өй жай селеш, қора жайыны жүндеш, балаларını оқытуш, ғемлі білен болып кетті. Оныңден кейін, біраз өткеннен кейін, аз жұтыны кішкінен қошып, жігіт бешлерін сайлап, мәлімізіне Алматы шәрісінің чоң мәлілерінің қатарыға қош тіріштік. Мен өзім әшеде 2000 жылдан 2017 жылғыча ішкі көчіда жігіт беш қызметіне ат қодым. Ашу вақытта жұтта кәген нұрғын яш айылы әр ердің кәлдік дейдік қой бая. Ашуланың бешлерін қошып, той төкін болсын, нәзір жырақ әр түрлік милletімізге айт ішланы өткездік, ұрпа әдетіні сақлашқы тіріштік. Азырқы вақытта мен 17 жыл ішлеп жігіт бешлікіне өткездім. Шуныңдан кейін чоң жігіт бешлеріміздің сорушы білен Қалқаман мәлісі де Наурызбай районының мәдениет рәйсілік қыппәсәң, мәдени ішлақ арылыш пәсәң дегеннен кейін азыр şu мәдениет рәйсілік қып мәдениет ішлағы атқырып кеватымыз. Әнде мәлімізді әнді Uyghur жәмәйеті жық болғаннан кейін біздің Uyghur'ның қиынығы сынған бұл мәшіреп, өзіңлер білсілер, әммияда ұрпа әдет бойынша мәшіреп ойнап кеватыды. Ашуны жұтының жамаатшылық білән чоңлау білән мәслихат қылып, Норыз деп атап мәшіреп құрдық мәлімізді. Шуныңғыма әнде күш чықырышық тоғыр келді, өзім жігіт беш болып ішілеген екен балла маңы жүкліде. Ашуны мәслихат қылып, шүйәдік чоңлау білән, балла білән Норыз мәшіреп құрдық. Оны мәшірепні бір-2 жылдак өткізгендік болдықта, мана мұшу пандемияның банысы білән азыр ол мәшіреплі өткізілмейді. Бірақ өзімізніңки мәлісіде Норыз мәшіреп әкіл білән әрқандақ мәслихат қылдыған ішіла болсын, башқы бір еңіліқла болсын,
Şularni bir-birimiz bilan xabarlashib turmiz. Shu mashrab ahli bilan yana birga ishlayapmiz degan so'z bu yerda. Endi aka Meşrepning maqsadi haqida aytib o'tib ketsangiz. Mashrabni qurishimizning asosiy sababi shu yurtimizningki beshini qo'shib, buni mashrabning qoidalari bilan o'zimizning Uyg'ur millatimizning urf odati bo'yicha yoshlarni shu mashrabga jalb qilish, shularga rasm qoidalarni o'rgatish, asosiy maqsad shu yurtni biriktirib, shu mashrabning qurishimiz asosiy maqsad shu bo'ldi. Qanday bölüm qoidalardan turdi Meşrep? Endi mashrabimiz Her bir bölüm neçe vaqtga sozuldu? bizningki mashrab 4 bo'limga bo'lindi. Mashrabimizningki asosiy shu bir bo'lim 45 minutdan 15 minut tanaffus qilamiz, dam olish. Shu 4 bo'lim bilan o'tkazamiz. Mashrabningki birinchisi mashrabning boshlanishi, ikkinchisi endi soz nag'im bilan o'tkazamiz. Uchinchisida Dava dasturi. davo dastur kichkina tartib buzganlar bo'lsa davo dastur shu bo'limni o'tkazamiz. To'rtinchi har xil masalalar bilan shu mashrabni tugatamiz. Endi hozirgi vaqtda o'zingiz bilasiz, pandemiya vaqti, xeyli ishlar qisqardi. O'shanga bag'anishliq hozir Meşrep bilan qisqargandi. Oxirgi vaqtda qachon bo'ldi Meşrep? Bizning endi oxirgi vaqtda 19-yil o'tkazgan bo'yicha mashrabimiz undan keyin mush pandemiya sabab bo'ldi-da, bu mashrabni o'tkazishga mumkinchilik bo'lmadi. Endi aka mushu Meşrepdan bo'lak o'zingiz Meşrep begin bo'lak yani yigit boshliq xizmatini atqurma deb aytdingiz. Madaniyat markazida raislik xizmatini atqurma deb aytdingiz. Mushu yurt uchun xizmat qilish siz uchun qanday? Endi 17 yil yigit beshlikni atqurdim. Shu malda yangi ko'chib kelgandan keyin. Undan keyin mana hozir madaniyat markazininki rais bo'lib ishlab kelyapman. Endi yurt uchun, xalqimiz uchun o ishlash har bir odamninki borchi deb hisoblayman. Men bu bir o'zimda bo'lgan bir ortiqchilik emas, prosta shu xalqninki xizmatini qilish o'zimninki burchim deb hisoblayman. Qalqamon mahallasi, Shuning uchun shu xizmatlarni ishlayapman. Qalqamon mahallasining turg'unlarining yurtning roziligi bormi endi sizga? U roziligi bor Qalqamon mahallasining. Men o'sha yigit beshlikni o'tkazganda chapon kiygizib rahmatini aytib uzatdi. Amcan aka endi bu sizlar madaniyat markazida ishlagandan keyin yurt bilan xalq bilan futur bag'inishliq ko'plagan chora-tadbirlarni o'tkazsizlar. Bu yilgi yilda oldinglar qo'ygan maqsad planlaringlar qanday ishlar amalga oshirilay deb turdi oldimizda? Endi biz har yili mushu yangi yildan boshlasak yangi yillik marosimlarni o'tkazatdik. Undan keyin bahar bayramida xonim qizlarninki bayramlarini uyushtirib o'tkazib beratdik. Keyin mush Navro'z bayramlariga qatnashatdik. Endi biz yilqi mushu pandemiyaning sababi bilan u ishlarga qatnashamadik. Keyin mushu nahiyaninki o'tganda yangi ko'chat tikish nimasi bo'lib, shuningga biz Qalqamon mahallasi tarafdan qatnashdik. Endi mush karantinla oyoqlashib kichkina zaman, tashvish zaman yo'qab tinchlik bo'lib qolsa, yana oldimizda o'tkazilgan nurg'un masalalar bor. Oldida biz mushu maktabga bolalarni tayyorlash vaqtladimi, shularni uyushtirib, maktabga mangan bolalarga har turli sovg'alarni berib, shularni uyushtiratdik. Endi hozir mushu og'riq sabab bilan keyin endi qanday bo'lganini hozircha mo'ljalamayapmiz, biroq planlarimiz jiq endi. Endi mushu madaniyat markazida Qalqamon yurtida sizdan bo'lak yana xonim qizlar a'zolari bo'ldi. Oqsoqollar kengashlari bo'ldi. Shular bilan aloqangiz qanday? Endi bizda oqsoqollar kengashining raisi bor, Ablikam degan kishi, xonim qizlarning raisi bor, Maynur. Endi bizning yurtninki har qanday kishi shu Turmamat Usupjon bizning bosh yigit beshimiz, shu yigit beshi ham shu o'zining yordamchilari bor, Nizomdin shular bilan bu oqsoqollar kengashi xonim qizlar bilan biz birikib maslahat qilib yurtning ishini har qachon o'tkazamiz. Undan keyin o'zimizning mahallimizning fondi bor, правление a'zolari bor. Shu bir yordam qiladigan ishlar bo'lsa, ya boshqa bir maslahat qiladigan ishlar bo'lsa, shu правление a'zolari bilan maslahat qilib, shu fonddagi aqchilardan
yordam qildiganlarni maslahat qo'yamiz. Assalomu alaykum. Ben Turdimametov Yusufcan. O'sha Navruzbay nahiyasining shundoqla Qalqamon ishkining cho'ng yigit beshi. Bu yerda men Olimjon Davudov to'g'riliq bir ishga gap qilib keldim. Olimjon akamiz bizning o'sha birinchi ko'chada Nurmuhamedov Tayto'ri ko'chalarida 17 yil yigit beshi bo'lib ishki ko'chini boshqarib keldi. Undan keyin o'sha yigit boshlig'ini o'tkazib Mashrab begi bo'lib saylandi. Bu Mashrab begi bo'layotganiga 4 yil o'tdi. Shundaqla madaniyat markazining raisi. Hamda Olimjon to'g'riliq desak, bu yerda Olimjonning qilgan amgiga shundoq jiqkin bu har qanday ailelerge uylarga o'tib ketgan bo'lsa-ma, yordamga muhtoj ailelerge her vaqt o'zining qo'lini sunib, qo'l ichidagi qo'ldan kelgan yordamlarni hammasini qilib kelmoqda. Hamda nimdayman Olimjon, bundan keyin ishlaring o'shaq olg'a bosaversin. Xalqning her vaqtida o'shaq hurmatli odamlarning bo'lib yurishiga Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum. Ben gayet kadirdim bulmamış Qalqamon meclisinin turgunu. Endi Olimjonni men 1999 yılda tasdiqlama. Onda onu hamimiz şu jutqa yeni yerlenip uy saldık. Endi 2000 yılgacha her kim özümüzün tirikçilik bilen ösüp alaylı dep jut degan undaq narsalarni bilmedik. Keyin 2000 yılı bizim o jutqa çoğun adam turgun kamның mesele söyleyen biz meşege jut kılaylı. Meşede birikişip birbirimizi tonu şahil edip şu jutunu kurup işki koçini. Muş Qalqamon meclisi boyunca muş işki koçu birinci kitim biz jut olup mesela jigit iş sayıldık. Onun aslında çoğun kişinin mesele söyleyen biz Davut Olimjon'la jigit iş sayıldık. Endi biz bizler bu terim haq nurgun kelgen her yakın kelgen haq bizge vücut kılışı o ayak düşkünü yok. Şu yılların içinde biz koordinasyonlu sovet kurup 10 adamni koordinasyonlu sovetga kirgizip bunun içinde ayal kızlarını hemsini jigit deme çoğunlarını arlaştırıp sovetini kurup meşede özümüzün fondusunu kurup şunlar okatlarını Olimjon endi nurgun işlan kıldı. Bu melde 17 yıl Olimjon jigit iş oldu bizge eski melde. Keyin Qalqamon opçi mel oğandan keyin çoğun jigit işimizin talebi bilen o kişini şu Qalqamon meldisiga Mashrabga bek qilib saylaylı dedi. Şundan biz başkalarını jigit iş qilib hazır gayret degan bol ishlab Endi Olimjonning 17 yılının içinde bizim melde nurgun iğir жағдайлар болды, yaxshiliklar болды. O iğir жағдайлар olsa işköyge o'tib ketdi. Onun jut olupmuş Olimjonning başçılığı da kol uçumuzni sunduk. Bir uyga ugarib ketdi. Onun keyin ağırlık silahlar nurgun bo'ldi. 5-10 adam düşlak ağırlıklar nurgunları bakılık qilib ketdi. Şularga nurgun yordamlarni qildi Olimjonning rahbarligida. Endi ularning atlarini men atab o'tmay, bunda onu bizde makal var, 10 kolun emesan son kolun kömsün degen. Endi Olimjon muşu jutqa qilgan emgi mening uchun yaman nurgun. Bunda onu fondunu yig'ish uchun men ish kerak. Undan keyin bunu gez jurnallarga yezilish masalalar to'g'riliq. Endi ko'chum meni yaga aytmasam kuniga ishga ketam deb men har bir uyga gez qizinglar, jurnal qizinglar şulaşlarını yapmadı. Endi Olimjonga ben zor salametlik tileymen. Ayılsızlar bəxt olsun. Aman bolaylı hoş. Şu jut üçün xizmət yolda, vəzifənizni atqırış yolda gay bir vaxtlarda ailənizə, özünüzün ailənizə vaxt böldüğən vaxtlamı yetmək idi mənim oyumca. Siz de qandaq özünüzün ailənizə, nəvərlərinizə, balcaqlarınızğa degan vaxtınız yeterlik mi? Dürüst sual oldu. Endi jutның işini qilgan vaqtida ayelning ba'zi bir ishlar bilan to'g'ri kelib qolgan ishlar bo'lib qoldi. Biroq uydagi bola chaqam ayolimma bu ishni to'g'ri tushundi hammasi. Men burun yigit besh bo'lib yugurib yurgan vaqtlarda ular
әмісіне көгенден кейін, оныңға ешкімнің бір қарсылығы жоқ. Бірінші мәселе шу жұтының ішіне жүгірейдіған вақытла болып қалды. Әнді балаларыңыздың, нәвірлеріңіздің ішінде келешекте сіздің ызыңызны бесіп чықыдыған, халық үшін қызмет қылмайын деп чықса, қарсылығыңыз болмайдыған? Яқ, азыр ән меніңки 3 балам ба, 2 қыз, 1 оғыл, 9 нәвірем ба. Әнді нәвірлерінің ішінде жұтының, халықның қызметін қылмай деп чықыдыған нәвірлер болса, оның біз yol өрік көстіп, шыныңғы қошал болмыз. Оларның әнде бір немісіге ешқандай қарсылығым жоқ. Мүмкін болса, аждақ vicdan bilen çıkıp jut üçün hizmet kılma dese onunla can dilim bilen kollayman. Әнді Алмутжан ака, сіз Ерлік мәдәниет мәркізінің рәйісі болғанлықтың Алмуты мәдәниет мәркізі білән, Жұмхуриетлік мәдәниет мәркізі білән бағынышыңыз ұттыр. Мұш ақыда өзара алақаңа ақыда етіп өтіп кетсіңіз? Әнді біз мәдәниет мәркізі болғандан кейін, бұл жігіт башла мәдәниет мәркіз ханым қызла әмісінің іші бір, мәқсәт бір. Şu өзіміздің milletimiz үшін қызмет қылдыған іш. Hazır biz muşu Almut şəhərlik mədəniyyət mərkəzi bilan birlə işləvatmız. Mına Jigit Başlar İttifaqı da rəisimiz Abdülmecid Eminov. Mına həmmə 8 rayonun Jigit Başları bilan biz birlə işləvatmız. Şəhərlik mədəniyyət mərkəzi bilan alaqımız var. Hər qandaq məsələlər bolsa, ular bizə xəbərləydi Jigit Başlarga. Jigit Başları mədəniyyət mərkəziga xəbərləb, aşlar bilan məsləhət qılıb muşu her xil medeni çağrılar olsun ve başka çağrılar olsa şu halkın hizmeti de şu vavlen billi mesat kılatımız. Assalamu alaikum. Ben Omarova Arzıgül. Muş Kalkaman məlisinin turğunu mən. Bu Kalkaman köçkəginimizə bizning 20 yıldak bo'lib qoldi. Almutjan aka bilan biz 20 yıldak tonuş. Almutjan akamның bu məliga qilgan yaxşılıqları nurgun. Almutjan akamni hammamiz hurmatlaymiz, izzetlaymiz. Hammamiz bir jutluq biz. Mening beshimga kun tushganda 2014 yılları şu doktorlarda qattiq ağrıp, ten salametligim naçarlaşıp, keyin ağrıp ketgende Almutjan akam bizga nurgun yardımlarni qilgan. Aqç tarafdan nurgun yardım qildi. Qo'ldan kelgicha ham yardımlarni qilgan. Almutjan akam bizga o'zimizning haqqimizdek bo'lib ketgan. Almutjan akamga bir 5 yıl Almutjan akamga özümüzün hakkımızdakini berip, akamındaq bo'lib qoldi desek hech qachon yo'q demaydi. O'zining qo'lidan kelgicha kamigan bo'lsinmi, yoqdan bu yoqni so'rashtirib yordamlarni qildi. Mush kamgichim qilyotdi. Almutjan akamga biz ko'pdan ko'p rahmat aytmayman. Men o'zimning nomimdan ko'p rahmat aytmayman akamga. Mening beshimga shunday ig'ir kunlar tushganda menga shunday yordam qilgan, qo'l uchini sungan, o kunlar hech qachon unutmayman. Xudayım aş Almutjan akam ömrünü bəssin, ten salametligini bəssin. Aş Almutjan akamның nəvirlərinin, çəvirlərinin ömrünü, ten salametligini bəssin. Assalamu alaikum. Ben Tursunay Kalkaman Məlisida turman. Muşu Kalkamandaki deydiğinim jigit başlarga köp rahmet. Alımcanğa jigit başlarının muşu nimlerge bana yardım kılıp kelip soravatqыныga 5 gün tushganda muşular bana kömek verdi. Köp rahmetligini etmeslerge. Әнді сіз бая сөзіңізді етіп өтіп кеттіңіз, 15 жылдың ошық жігіт башлық қызметіне атқырып сіз. Өткенгі программызда бізді Мешеде Алмут шәһәрлік жігіт башлар иттифақының рәйісі акымыз мехманды болып кетті.
Муш хакында өзүңүздүн ой пикириңиз, жигит башлар иттифакы хакында керек иттифакмы бу бизге жамият? Әнде жигит башчылар иттифакы мана якында курулду. Уни мушу Абдымежит Именов куруп, заң түрдө әмме тараптан өзү ип келди. Бурун шаһарлык жигит башлар болгон. Биринчиден ошо рахматлык Инамжан акам болгон дей. Шу вакытта шаһарлык жигит башларынын раиси болгон. Азыр мана Абдымежит Именов иштеп атыды. Бу мушу 8 районунун жигит беши менен билле иштеп атыды. Бизге бу наайт керек. Жигит башлары, жигит башлары болмаса бу жутнун ишима аскап калды. У жерде ар түрлүк чаралар бар, той төкөн болсун, назир чырак болсун, урп адатын саклаган өлүм житим ишлар бар. Ашунун хаммасы да жигит беши туруш керек эседе. Шуның үчүн жигит бешлерин иттифакын куруп, азыр ашанын бешин кошуп, мушу хамма ишларны ретке селип, мушуну шаар боюнча эпменип аткан Абдымежит Именовго мен өзүм чоң рахматымды айтамын. Барлық 8 районның жигит беши мана ашы Абдымежит белән мәслихат кылып, яхшы чоң ишларны халкыбыз жутумуз үчүн өткөзүп атат. Алмжан ака, энди сөhбетибиздин ахырда биздин көрөрмөнлөрүбүзгө өзүңүздүн ылык ниетлериңиз болсо, мархамат. Энди мушу телеканалды көрүп аткан көрөрмөнлөргө дайдыган менинки тилегим ишкылып мушу акыркы вакытта болуп аткан мушу агырыклардын, яман агырыклардын аммаңларын саклысын, айлаңларны, якынларыңларны аммасын саклысын. Биздин өзүбүздүн милләткә айт мушу той төкөн назир чыраклар көпөйүп кетип барды. У жерде энди мушу санитарлык нормаларны эч ким сакламайды. Шуның үчүн мушу жукурда айтылып аткан, акиматтын айтылып аткан кайдаларга реалия кылып, мушу өзүбүздүн сакласак, һәм той төкөн назир чыракны кичкене кыскартып, мушу агырыгыбыз өтүп кеткиче бири-бирибизди сакласак, хаммаңларнын өйлөрүгө катыржамлык, ишлериңларга берекет, хаммаңларга бакыт тилеймин, аман болайлы. Рахмат Алмжан ака, сизге һәм сиздин кышыңызда жүргән, хезмәт көрсөтүп жүргән активист акадерлеримизгә зор тан саламатлык, аиләви бәхет һәм хатırҗамлык теләйбез. Аман булуң, агырмаң. Рахмат. Hörmətli qarindaşlar, esingizə salsaq, bugün bizdə mehmanda bolğan Qalqaman məhəlləsinin Mədəniyyət Mərkəzinin rəisi, məhəllik Noruz Məşirvənin begi Davudov Almjan akımız boldu. Bizlər bilan xoşlaşmayımız, faqat keləsi proqramıqca sağ, salamat bolaylı.